Chamgei tupchosyekchuk en Yahshua Messiah. En konetiet age ko kiang'ololen akobo kele tos betut nebo Pasaka nekinam en Misri ko kemout ainon, kemoutab 14 anan kemout nebo 15. Ngoto tomo iker konetisyonoton asome sicheken en link noton en ng'wony. Ko en konetisyonoton ko kitok tuguchu, netai kele en kitabutab Taunet kurgat agenge koitetab 5, koitetab 8 ak koitetab 13 konome betut en Bible en koskolen ak karon nenyin ko betut agenge. Kou en betut nebo 13 kobochin kolel arawet ko kemout ko nenome betutab 13 ak karon kobiten asista barak ko betut agenge. Kit kora nekitok ko kitok kele Pasaka ko kemout nebo betut nebo 14 netogu kele kemouni, mo kemout nebo betut nebo 15. Ngekeren komong'u 12 koitetab 6. Ngesoman komong'u yoniton 12 koitetab 14 kotogu kele kemouniton bo 14 ko kabwatet. Ngesoman en yoniton komong'u kurgetab 12 koitetab 15 akoi 17 kotogu kele king'at Israel kora koyai igorto nebo magatinik chemokikebenerek en betusiek 7. Ako betut netai noton ko betut neinome igorto nebo magatinik chemokikebenerek ko betut nekimunye. En 17 ko kimwa amune nebo igorto nebo magatinik chemokikebenerek kole amun kikimong lagokab Israel en Misri. Komong'u yoniton 12 koitetab 22 kotogu kele kemout nekiyome lagokab Israel Pasaka noton kemout nebo 14 kokaking'at ichek kele mokimondo sang kot koech. Komong'u yoniton 12 koitetab 31 kotogu kele kikibar toiwekab Misri en kemout nekiome lagokab Israel Pasaka o king'etyo Misrik ak Parao ak kiyokto kekur Musa abokelenji oba. En 34 en yoniton kotogu kele kichobok Israelik komanda. En 35 komiten ng'olyot nemi yon ne kimwochi lagokab Israel kandoindenywan Musa kolenji kosom chitugul Misrik kit nemokyingei, kit nekikokimwochi kwandanyon Abraham. Ngesoman en Taunet 15 kinamen 13 komwoe kole akilenji Yahweh Abraham iman tun indoe ile eku lagokuk kiprutoinik en emet nema nenywan ak tun koote bichoton ak konyolilso ichek en kenyisiek 400. Ak tun arwokyini akine bororionoton tun bendi koote ak yeibata noton komong'u ichek en emonoton kotinye tuguk chechang. Tupchosiek chechang keyome konet kole kiam lagokab Israel Paska en kemout nebo 15 ak komanda en kemout noton komwoe kole mami nabas ne kinyaban Israelik tugukab Misrik kou ng'olyot nekikomwochi Yahweh kwanda Abraham. Sirutiet agetugul nekikimwa konyolu kosulda. Ngunon tupchosiek omwoe kole kin kiam Paska kemanda en kemoo komokinyaban tugukab Misrik kotogu kele konet tuguk komou en panganetab Yahweh. En komong'u yoniton 12:37 kekose lagokab Israel kokimanda anyun kikakonyaban tugukab Misrik kong'eten elekikuren Rameses koitosiek 33 koitetab 3 chemwoe kole kimanda ichek en karonet nekibo Paska 12:22. Yuletunen komwoe kole amatkomanda chi sang akoi koech. Mi kemout nekaking'at Israelik kele mokimondo sang akoi kolyan akoi koech. Ko ngesoman en ng'wonyoniton kekose kora akobo kemout age nemwoe kole niton ko kemout neibwote mising lagokab Israel kobwote akobo Yahweh nekimong ichek komong en emetab Misri. Niton ko kemout nebo Yahweh neibwoti mising lagokab Israel en ibinwekwak tugul. Kikose komiten kemousiek ata 2. Mi kemout nekokile mokimondo sang
komangu taman ak oeng tiptem ak oeng sikomi kemout komangu taman ak oeng artam ak oeng nekikimangistaen logokab Israel neinoe chekitupche ile kikiam Pasaka kemoi makimoto sang ak kimangista Israelik en kemoi nekibwoten ngatutik 16 koitetab agenge koboru sirutik kora komie kotok kele kimondoo logokab Israel en kemoi nenin. Mwoe kole rib arawetab Abib ak iyochi Yahweh Elohim neng'ung Pasaka amun kimong'un Yahweh Elohim neng'ung en Misri kemoi en arawetab Abib. Yekibe kokibi netam kot kebetyi ko nekicheng'en tuguk ko ng'o? Ko Yahshua Mesia. En noton osome ole keken kele Yahshua Mesia inendet ko kiam Pasaka en kemout ainon? Kiam en kemoutab 14 yani kachimilda asista nebo betutab 13 anan kiam inendet en kemoutab 15 kokachimilda asista nebo betutab 14. Ko kainenyun ko Kirui Andrew. Ngesoman en kitabutab komong'u yoniton 12 koitetab 14 kenyoru ng'alek chemwoe kole iku betuniton betutab kabwatet en okwek orib kobunji igorto nebo Yahweh ak koyai igoriton koik ng'otutiet en ibinwekwok tugul agoi koigeny. Inisoman en barak kong'ololen yuton ko Pasaka. Wombe makatinik chemokinde mermerek betusiek 7 koistoi en betut netai mermerek en korikwok amun king'etoi age tugul en Israel nekaam makatinik chemi mermerek en kong'eten betut nebo tai akoi betut nebo tisab. Betut nebo tai ak nebo tisab koiku en okwek betutab kayumetab gei netabanat netilil. Mokiyoe boisie age tugul en betusiechoton kobaten kochob chi age tugul amitwogik cheome. Pasaka ko betutab 14 nekokiome en kemoi ko kong'eten betutab 15 ak itestai betusiek 7 akoi betutab 21 ko igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Betut netai neinome igorto mwayon kole ko betut nebo kayumetab gei noton ko kiyoe tuyet nebo oeng kokile mokiyoe boisiet en betunoton kobaten kechob chekiome. En nwokindo ko betut nebo 15 ko betutab Sabato kit neu betutab 21. Sabato initon ko ma sabato nebo wikit kobaten sabato nebo igorto. En atebetab Lawi 23 nginamen 4 komwoe kole chu igorwekab Yahweh cheking'at kayumosikab gei cheitobonotin cheomoitoi en betusiekwak che king'at. En betutab 14 nebo arawet nebo tai en koskolen ko Pasaka nebo Yahweh. Iku igorto nebo makatinik chemokinde mermerek en Yahweh en betutab 15 nebo arawaniton wome makatinik chemokinde mermerek betusiek 7. Iku kayumetab gei neitabanat en betut nebo tai. Betuniton ko betut ainon any? Ko betut neinome igorto noton ko betutab 15 amatoyai boisio age tugul nebo otwog'not. Betutab 15 ko mokiyoe boisiet en nwokindo ko betuniton ko betut nebo sabato nebo igorto. Kingoit Yahshua Mesia ne inendet ko konetindenyon ako inendet nekisiben tuguk chekiyoe ko kinyokoyai Pasaka. Asome keken kele tos kiibwat Pasaka en kemout ainon? Kemoutab 14 yu anan kemoutab 15 iyeu. Ngesoman kou en Mathayo 26 kinamen 17 komwoe kole ak ibwotyi Lamaliet Yahshua en betutab tai nebo betusiekab makatinik chemokinde mermerek ak kolenji imoche kechobun ano oleyomen Pasaka. En Marko kurgetab 14 koitetab 12 mwoe kole ak en betut nebo tai nebo makatinik chemokinde mermerek ye kienye arwetab Pasaka. Ko betut nekienye arwetab Pasaka ko betutab 14.
kolenji alak malenjin imoche keba ano sikechobun ole yomen Pasaka. Togu kele betut neng'ololen yu ko betut yekienye arwet nebo Pasaka. En yoton Luka 22 koitetab 7. Mwoe kole ak kiit anyun betut nebo makatinik chemokinde mermerek. Betut nekonyol kenya arwetab Pasaka. Koyonjindos kiboitinichon tugul somoku kotok kele ng'ololen yuton betut nekienye arwetab Pasaka, yoton ko betut nebo 14 kou yemwoe ng'atutiet en komong'u 12 koitetab 6 yemwoe kole arwetab Pasaka kenomen betutab 10 ak kitaban akoi betutab 14 sikoeny tuiyetab Israel en koskolen. Kotogu kele betut neng'olole chekiyokto ak Luka ko betut niton bo 14. Kikibwonchin Yahshua en betutab 14 anan kokesunotegei betutab 13. Kamwa ole yekamwaita yon kokamwa kikibwonchi Yahshua en betut nekonyol kenya arwetab Pasaka. Kikibwonchi inendet ko bekunote betutab 13 sikonam 14. Kibore between the evenings. Nebo betutab 13 konome 14. Kiam Yahshua Pasaka en kou Luka yoniton 22 itestai en 7. Kisir kora kiboityot Mariko en 14 koitetab 12 ak kosir kora kiboityot Matayo en yekakesoman Matayo 26 inamen 17. Ako kisir kora nekiyokto nekichamat Johana en Johana 13. Ko kesoman en yuton kenyoru kome ot Yahshua Pasaka kouchi kele kala maliet en 14, 15, 16, 17, 18 kekose konetisosiek chekinet Yahshua ala malienyin yekingakwam Pasaka. Kikakwam Yahshua ala malienyin Pasaka ko kinyokenam inendet kemounoton ak kerwokyinot kotokor kewuito inendet en ketit. Tebutiet nemi kikinome inendet en kemoutab betutab 14 anan en kemoutab betutab 15 kou yekakenai inome betut en Bible konome kemoi. Tab Johana kurgetab 19 kin kokakenam Yahshua ak kirwokyinot inendet kenyoru ng'olyot nemwoe kole kichobetab Pasaka betut niton. Yu kirwokyinote Yahshua ko chobetab Pasaka. Ak ki olombo sait 6 ak kilenji Yahudi koker ot laitoriandeng'ung. Yoche any ketebengei kele betut niton nekokile chobet nebo Pasaka ko betut oino. Amun nikwome Yahshua en lang'at ko Pasaka kolyonote Pasaka ini kamwa Johana kole ki chobetab Pasaka. En 31 ko mwoe kole amun ki chobet ak kimakemokyin muswek koteben ketit en Sabato. Amun kioo betunoton bo Sabato, kisom Yahudik Pilato kole kiiri kelyekwak si kesute. Ki betut nekimi tai ak betut nekikinome Yahshua ak kirwokyi ko ki Sabato. Ako Sabato ini any ko Sabato neo, Sabato oino. En 12 komwoe kole kinde anyun Yahshua oloton amun betutab chobetab Yahudik amun kinekit kererit. Netogu chekitupche kele ki Yahshua ko kikikonori inendet sikoite Sabato. Ako Sabato neo ko Sabato oino nemi kobaten nebo betutab 15. Ngesoman yoniton Johana 10 koitetab 28 kenyoru bet kotako subui kokoibotok kemout nekoome inendet Pasaka ak ala maliet ak kenam en kemounoton. Kinyoru ak kenoe kele mwoe kole kimut anyun Yahshua kong'eten Kapkayaba kwo Pretoria ak kitoko koron missing yani kitoko subui ak maba icheket Pretoria orit
simongwonekitu ako sikobit kwam Paska. Leonote ngalechu. Kwam Yahshua Paska eng kemout nekakobata. Ako yekamwoitoi chekiyokto kou yekakisoman Mathayo 26:17, Marko 14:12, Luka 22:7. Kokamwa sirutichoto kole ki betut nekanyol kenya arwetab Paska. Oleonote kwanani tor kwame ichek Paska en kemout neisibu. En kenyisiek chekibo first century yu kikinome Yahshua ko kimi ametab Paska koyob batau oeng. Mi grupit neome Paska en kemout nebo 14, sikomi grupit nebo Yahudik neome Pasaka en kemoutab 15. Yahudik ko kiakonam kwam Paska en betut nebo 15. Ko kingoit Yahshua otogu kora kele alamalienyin ko kiingen amun kanyokobwonchi inendet akolenji moe bokechopun Paska en ano. Komalenji is koron, kamwa kole obochop akwam en kemout age koron konyokwam anyun Yahudik. Isubi chito Paska ne Yahudik, grupit nekisas Yahshua kobar, anan isubi Yahshua ak alamalienyin. Yohana 18:28. Kokwam Yahshua Paska ak alamalienyin en kemout nekokobata. Komi grupitab Yahudik en nemoe kokwam Paska en lang'at. Kikibar Yahshua en betut nenoton komuche kele betutab chobet nebo betut 15 yeinome igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Ngesoman en Mathayo 27:57 aketestai akoi 62 kenyoru ng'alek chemwoe kole ak yekingokoik lang'at konyo mokoriot nebo Arimathea nekikuren Joseph nekial amalietab Yahshua akine. Kiwo chichoton ole mi Pilato kwo kosom mustab Yahshua. King'at Pilato anyun kole kikochi. Ak kiib Joseph musto akotaen angetab katanit netilil akonde kereritnyin nelel nekikakobal en rwandet ak kimilchi koita neo kurget nebo kererit akwo. Kimi yoton Maria Magdalene ak Maria age kotebye en taitab kererit. Ne nekiyaak any kosib yuton en 62. Ak en betut nebo oeng, noton betut nekiisibi chobet, koyumchigei Pilato tisiik cheechen ak Farisaek. Iboru yoniton chekitupche kele ki betut nekiisibu betut nekibore Yahshua kingakwam inendet Paska, ko ki betut nebo oeng kokoibata betut nebo ne? Nebo chobet. Ko betut noton ko ainon ng'olole yu? Betut nebo Sabato nebo igorto. Ko betutab chobet yu kwamut kwame Yahshua Pasaka ak alamalienyin. Betutab chobet nebo ne? Nebo Sabato nebo igorto nebo makatinik chemokinde mermerek. Ako Sabato ini ko ma Sabato nebo wikit. Kanisa nebo Jumapili ko confused. Ani nyoru kora tupchosiek chebo Sabato kokakoik confused konam kakonetisioni. Choboni ng'ololen yu ko chobet nebo Sabato nebo ne? Igorto. Ng'alechu kakisoman en Mathayo 27:62 kenyoru kora siranaton en Marko 15:42 aketestai Joseph nebo Arimathea nekibo konor Yahshua en kererit. Mwoe kole kingoik koskolen amun ki chobet preparation, ki noton betut neindounen Sabato. Betuniton kikonori Yahshua ko kiindounen betutab Sabato. Sabato nebo 15 konyo Joseph nebo Arimathea, chito ne konyitot nebo kapkirwok nekigeni akine baunatetab Elohim, akwo kap Pilato en nyiganatet akosom mustab Yahshua. Akole kikwong Pilato amun kakakome ak kikur kiptayatab bokol koteben ngokakome keny. Ikose yuton ile kekonori Yahshua ko ki betut nebo chobet. Sisoman itestai en yuton ko ngoite 16, Marko 16 koitetab 1
kong'olole sabato initon kole kikakosirto sabato kwal Mariam Magdalene ak Maria kametab Jacobo ak Salome nyomdutik sikobwa koil inendet. Sabato neng'olole en yu ko sabato nebo igorto. Kakikonor Yahshua kokarik sabato initon ko en betutab chobet, noton ko kora betut nebo 14 ko betut nebo chobet nebo sabato nebo igorto. Kakobata sabato ini koba kwal chepyosok nyomdutik anyun en yu. Ko ikere ngalechuton kosibugei ak kakisomani mbare ko 15:42 komwoe kole ki chobet kikekonori Yahshua en kirerit. Konyo komwoe 16 en Marko koitab 1 kole kingobata sabato koba kwal chepyosok ne nyomdutik en betutab 16 netogu kele ki betutab chobet kora nebo anyun sabato nebo wikit. Luka 23 koitetab inginamen kou konom kenyoru ng'alek akokero chito nekikuren Joseph chitab kapkirwok, chito nemie akobo imanda. Akima kochome chichoton kirwokenywan ak boisienywan. Kiba Arimathea inendet, chichiton kabokosome mustab Yahshua. Arimathea inendet nganaset nebo Yahudik nekiikeni akine baunatetab Elohim. Kiwo chichoton ole mi Pilato bokosom bortab Yahshua, kichor konyo ng'wony akotaen anget nebo katanit akonde kererit ne kikibal rwandet nekitomo ketyi. Ki betutab chobet ako kiarik sabato. Ak kiisubi kobokorisiek kikakobwa koboto inendet kobunu Galili akoker kererit ole kiyokindeito bortanyin akolyan any. Ak kiwelelgei koba kochob nyomdutik ak mwanik akobuny en betutab sabato kou ng'otutiet. Nyumnyum kobit confusion noton amune nekikoit tupchosiek cheyok chebo betutab tai nebo wikit kole kikibore Yahshua en betut nekikuren kasitab mut amun kakimwa sabato. Marko 16 koitetab 1 ko kiibata sabato age, Sabbath was past. Kiibata sabato koba kwal chepyosok ne nyomdutik. Ko en Luka 23:56 komwoe kole kiba chepyosok akobo kochop nyomdutik akomuny en sabato kou ng'otutiet. Kang'et chepyosok ko kankwale nyomdutik kokakobata sabato. Kotko sabato neng'ololen ko sabato nebo wikit komi yu, lakini kang'alalda Luka 23:56 ko ki bokochobe chepyosok nyomdutik kokarik sabato. Ko en Marko 16:1 ko koole chepyosok nyomdutik kokakobata ne sabato. Ko ng'alechon sikong'alal kit agenge kotogu kele kiibata sabato nebo igorto en yu koba kwal chepyosok ne nyomdutik akonyokoker kererit yokindeito bortanyin akoba gaa koba kochob nyomdutik akomunye sabato anyun nebo wikit kou en ne ng'otutiet. Koite karon any betutab tai nebo wikit kobore konyokoil bortanyin kokokong'et inendet. Ko en ng'alechon kaketiny chekitupche kotogu netai kele ki en kenyisiekab Yahshua ko kikiome Pasaka koyob oeng. Kimi biik chekiome kou en ng'otutiet en betut nekonyol kenyai arwet Yahshua ak alamalenyin ko ki Yahudik tugul any chekiyesyo arwanaton noton ko Yahshua ko kiome en kemout neisibi noton ko kemoutab 15. Ko Yahudik koyoe kouni iton akoi en kenyisiechu chemoyoni Yahshua. Tupchosiekyok chebo sabato che inete kole kiome Pasaka en betut neome Yahudik komo en betut nekiang'at kwanda Yahweh en Musa, noton ko en betut nekinyokwam Yahshua kosomoni ng'aliot nemi kitabutab nekibwoten ng'otutik Luka 16 koitetab 5 en Bible nebo Kalenjin komwoe kole amatieny chebo Pasaka en komosta age tugul nebo kurgotikuk nekonin Yahweh kobaten en oleleweni Yahweh Elohim neng'ung koteben kainenyin ieny en oloton chebo Pasaka koskolen yemoche kororokta asista en betut nekiimong'u en Misri. Yekamwaita yon kole kienye chebo Pasaka en betut nekikimondo en ano
en Misri. Kot kisibi translators chebo Kalenjin kou kasir koyoche keeny kororokto asista nebo betut nekimong'u en Misri noton ko en betutab 15 sikonome kemout nebo 16. Kobaten mi ng'olyot neyoche keker translators kele kiibut ano ng'olyondoni. Kole, but in the place which Yahweh thy Elohim shall choose to place his name, there you too shall sacrifice the Passover at evening. Kole ne Pascha keenye en koskolen. At the going down of the sun, kororokto asista. In season, at the season, molen betut. At the season that thou came forth out of Egypt. Kasir Bible nebo Ingereza kole season. Ko kale en kasarta. Kerge ngunon ndekisoman okot inamen agenge en yuton. Ko kale yurib arawetab Abib. Ko meribe arawet nebo tugul Abib. King'ololchin Musa en yu biik chengen ng'otutiet. Ko kakonyo kole kora en yu en season en kasarta nekimong'u en Misri ko kiingen Israelik kole kasaraton nekinyabet ko betutab 14. Konyoke translators chebo Kalenjin konyokotosire season konyokosir en betut. Mi makosa kora nekiyai translators chebo Kalenjin en kasir en tisab kole iyo anyun siam en ole ileweni komuktoindet chebo arwetab Pascha ko konyo kole translators chebo Kalenjin kiyoe, lakini ibache nebo Ingereza kole kiwotoni. Ingeker en ng'otutiet ko kisir ne ng'otutiet kole chebo Pascha ko mokiyoe. Asir kole komong'u 12 sokol kole amoam kotwonen amat oyo akot kitigin en beek ak obel en ma metit kelyek ak cheboke. Konyokolyan translators ko nyokosir kole kiyoe. Ko tuguk alak chekitupche ko en somanet nekingen imanit ko yekibitunen translation error makosa nebo translators. Ng'olyot ko manyolu kenyokeib kipande choton. Ko kit neu translators choton kanyokoyai makosa en yu konai kole kiyoe chebo Pascha kolelen Bible chebo tai kiwotoni. Ko kakesoman komong'u mokiyoe. Ko tugul en tugul chekitupche en koneksyonon ko kakotok tuguchu. Netai kele en kenyisiek chekibo 1st century ko kimi ametab Pascha koyob oeng'u. Ko kiam Yahshua ak alak malenyin ko korokutiet nekokinyoru en kemout nekikenye arwetab Pascha. Ko Yahudik ko kiome kemout nekisibu. Togu kele kiam Yahshua en kemoutab 14 kou en ng'otutiet ko kiome Yahudik en koronenyin en kemout nebo 15. Betut nekiam Yahshua Pasaka ko ki betut nebo chobet nekichopchingei betut ne Sabato neo nenome igorto nebo makatinik chemokinde mermeret. Ko en tugul koyoche ketebengei kele kisibi koborunet ainon, nebo Yahshua anan nebo Yahudik. Kanyokekas kora en Bible nebo Kalenjin kitabutab nekibwoten ng'atutik kurgetab 16 koitetab 6 ko kisir en oret nemonoton. Kasir kole kiome Pascha en betut nekikimong'u en Misri ko betutab 15. Sikoribore iker en Bible nekikiyoe en translation komamwa ko betut, kamwa ko season en kasarta ne kikimong'u en Misri. Kou kasir en agenge kole kibwote arawet nebo Abib ko kang'ololchin Musa en yon biik cheingen ng'otutiet. Kongoi missing.